muraho mugire hino tuganire. Hari inkuru idasanzwe kandi yumvikana nk'ijuse yakwirakwiriye ku isi yose mbere mu kintu cya munani cy'igikombe cy'isi cya 2026 wahuje Bwongereza na Mexique. Abantu benshi bahibonye ku mbuga nkoranyambaga barumirwa, abandi barayiseka, abandi bafata nk'ukuri. Iyo nkuru nta yindi uretse yavuga ku bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza bashobora gukoresha ibinini bya Viagra mbere yo gukina na Mexique. Ndabizi ubanje kwishidikanyaho niba Viagra ivugwa yaba ari uzi cyangwa ugeze kumvaho, ariko reka nkumara amatsiko nkubwire nti yego. Ibyo utekereza nibyo rwose. Ibya binini byamaye cyane ukongera ubushake n'igihe abagabo bamara mu gikorwa cy'abashakanye. Wese bibazo tese niki cyatumye yatekerezwa ko ikipe y'umupira w'amaguru yakenera umuti. Igisubizo kiri ahantu hadasanzwe, si mu rwambariro, si kwa muganga, ahubwo kiri mu mujyi wa Mexique kuri stade y'amateka izwi nka Estadio Azteca. Iki ni kimwe mu bibuga bikomeye isi y'umupira w'amaguru ifite. Niho habereye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi inshuro ebyiri zose, ni naho rurangiranwa Diego Maradona yanditse igitego cyamaye ku izina rya Hand of God mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1986. Igitego cyababaje cyane Abongereza kugeza n'ubu nyuma y'uko agizinishije ukuboko ntihagira urabukwa. Ariko se wari uzi ko Azteca ifite ikindi kintu gikomeye kurusha aya mateka yayo? Iyi stade yubatswe ku butumburuke bwa metero zirenga 2200 uvuye ku nyanja. Ibyo bivuze ko umuntu wese utamenyereye aho hantu aba ahumeka umwuka wa oxygen udahagije ugereranyije n'uhasanzwe. Ku muntu nkawe uri kutwumva bagushyizeyo ushobora kumva umunaniro udasanzwe, ariko ku mukinnyi ugomba kwiruka iminota 90 agasatira akura inyuma yiruka buri kanya, icyo gihe ku kibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu umutoza w'Ubwongereza Thomas atigeze abihisha mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma yo gusezera abaturanyi b'Kinshasa muri kimwe cya 32 cy'igikombe cy'isi. Uyu mudage ntiyatinye gushora ku butumburuke bwa Mexique ari mwe mu mbogamizi zikomeye ikipe yigeze guhura nazo. Yanasobanuye ko mu minsi mike bari bafite mbere y'umukino bidashoboka ko umubiri w'umuntu ushobora kumenyera ayo mashyamba yo hejuru y'imisozi. Mu yandi magambo, ushatse bavuga ko Ubwongereza bwagombaga gukina n'ikipe ya Mexique, ariko nanone bwari bugiye gukina n'undi mukinnyi utagaragara. Uwo mukinnyi ni ubutumburuke nushaka kubyita ubuhaname. Mu gihe ibyo byari bikomeje kuvugwa, ibinyamakuru bimwe byo mu Bwongereza byatangaje inkuru yateye abantu urujijo. Byavuze ko hari ubushakashatsi bwerekana ko Viagra ishobora gufasha imiyoboro y'amaraso kwaguka, bigatuma amaraso atembera neza kandi bikagabanya zimwe mu ngaruka zo gukinira ahantu hari oxygen nke. Ako kanya imbuga nkoranyambaga zaraturitse, abantu batangira kwandika ku Bwongereza ujya gukoresha Viagra kugira ngo bashe guhangana na Mexique. Ariko se byari ukuri? Mu kiganiro n'abanyamakuru mbere y'umukino, Thomas yabajwe icyo kibazo, yarasetse gato hanyuma asubiza amagambo make cyane ati ibyo si ukuri. Icyumba cyose cy'abanyamakuru cyahise gisekera rimwe. Niwe hakanye ayo makuru, hari ikintu kimwe atigeze ahakana. Yemeye ko nawe ubwe ageze muri Mexique yahise atangira kumva ingaruka z'ubutumburuke. Yavuze ko yagize umutwe woroheje, katasinzira neza uko yarasanzwe, kandi ko n'abakinnyi be babonye impinduka kuva ku myitozo yabo ya mbere. Ibi byerekanye ko ikibazo kitari mu mutwe w'abantu cyangwa mu binyamakuru, cyari ikibazo nyacyo. None se niki kibera mu mubiri w'umuntu ugeze ku butumburuke nk'ubwo? Kuki abakinnyi bakomeye ku isi bashobora gutakaza imbaraga kandi basanzwe bafite imyitozo idasanzwe? Kandi se koko Mexique ifite amahirwe y'inyongera angana iki ikeneye kuri Azteca? Ubwo se ujya ngo twatangiye kubyinjiramo? Reka tubicagaguremo uduce tunabicoce, byose bigamije kubisobanukirwa birushijeho. Ngaho ntugira aho ujya, ahubwo reka twinjirane. Ushobora kwiruka kilometero zirenga 10 mu mukino umwe, umutima wawe umeze neza, ibihaha byawe bikora bisanzwe, kandi wizeye ko ushobora guhangana n'uwo ari we wese. Ariko ukigera muri Mexique nyuma y'iminota mike gusa utangira kumva guhumeka bikugoye. Ntabwo ari uko urwaye, ntabwo ari uko utakiri umukinnyi mwiza, ahubwo nuko umubiri wawe ugeze ahantu utari umenyereye. Iyo uzamutse cyane uvuye ku nyanja, ufate nk'umuntu uri kuva ahantu mu kabande aterera mu musozi nk'uko ugifite oxygen. Ariko ikibazo ni uko umuvuduko w'ikirere uba wagabanutse, bituma buri guhumekora winjiza oxygen nke kushobora kubona uri hasi. Ku muntu usanzwe kutabibona ako kanya, ariko ku mukinnyi uba wiruka ahindura icyerekezo, asatira, agaruka inyuma kandi yiruka inshuro nyinshi, icyo kibazo kiba kinini cyane. Niyo mpamvu benshi bavuga ko umukino utangirira mu bihaha mbere yo kutangira mu kibuga. Iyo oxygen ibaye nke, umubiri ugira ikibazo cyo gukora ingufu zidahagije, imitsi itangira kunanirwa vuba, umutima ugakora cyane kurushaho kugira ngo wohereze amaraso menshi mu mubiri, ndetse hari ibyago byinshi by'uko n'ubwonko bushobora gutangira gukora buhoro. Niyo mpamvu hari abakinnyi batangira gufata imyanzuro mibi, bagatira gutanga umupira cyangwa bakora amakosa atari yitezwe. Ibi byose biterwa n'uko umubiri urwana no kubona umwuka uhagije. Abahanga mu buvuzi bwa siporo bavuga ko iyo umuntu atamenyereye ubutumburuke nk'ubwo, ubushobozi bwo gukora imyitozo ikomeye bushobora kugabanuka ku rugero rugaragara. Niyo mpamvu amakipe menshi ajya gukina muri Mexique cyangwa mu bindi bihugu biri ku misozi miremire, aho bashaka uburyo bwo kuhagera hakiri kare kugira ngo umubiri ugire igihe cyo kuhamenyera. Ariko hari ikibazo, kumenyera ubutumburuke si ibintu bikorwa mu masaha make. Hari igihe bisaba ibyumweru ndetse rimwe na rimwe ukwezi kose. Muri icyo gihe umubiri utangiye gukora uturemangingo tw'amaraso dutukura twinshi bizwi nka red blood cells, dufasha gutwara oxygen nyinshi mu mubiri. Ariko se amakipe yitabira igikombe cy'isi afite icyo gihe cyose? Akenshi igisubizo ni oya.
niyo mpamvu amakipe menshi ahitamo kuhagera hafi umukino ugiye gutangira yiringiye ko ingaruka z'ubutumburuke zitaraba nyinshi mbere y'uko umukino urangira. Ariko hari nk'udakeneye gutegereza ibyo byose ni Mexique. Abenshi mu bakinnyi bayo bakuriye babaye cyangwa bakinira muri shampiyona yo muri icyo gihugu. Umubiri wabo wamaze imyaka umenyereye guhumeka umwuka. Ibi bisobanura ko bahita baba beza kurushaho bahanganye, ariko bibaha ikintu gikomeye cyane. Batangira ubukino badafite ya ntambara yo gushaka oxygen ihagije, mu gihe abakinnyi b'ikipe y'abashyitsi baba batangiye kumva amaguru aremereye, aho muri Mexique bo baba bagifite imbaraga zo gukomeza gusatira. Niyo mpamvu amakipe menshi akomeye ku isi yeze kugorwa no gukina muri Estadio Azteca. Hari abahagiye bizeye intsinzi, ariko mu mikino ugeze hagati batangiye kugaragaza umunaniro udasanzwe. Icyo kibuga ntigitsindisha ibitego, ariko gifasha cyane umukinnyi usanzwe ukimenyereye. Niyo mpamvu benshi bavuga ko Mexique iba ifite undi mukinnyi wa 12 utambara umwambaro si abafana gusa n'ubutumburuke ubwabwo. Ariko se niba ibi byose ari ukuri, niki Thomas yakoze kugira ngo Bwongereza udatsindwa n'umwuka muke? Ese koko hari uburyo bwo kurwanya umwanzi utagaragara, cyangwa Mexique yari isanzwe ifite akarusho mbere y'uko umusifuzi avuze ifirimbi yo gutangiza umukino? Iyo umutoza azi ko adashobora guhindura ikirere, ahindura uburyo ikipe y'ikina. Ibisa amagambo yanjye ahubwo n'ibitekerezo by'umusesenguzi kabombo yitwa Simon Jordan, akora ikinyamakuru K-Sports cyari kiri Londres mu Bwongereza. Iki nacyo Thomas abwa yakoze. Yarazi neza ko adashobora kumanura Estadio Azteca gashyira ku rwego rw'inyanja. Nta muti wari guhindura ubutumburuke bwa Mexique mu masaha make, bityo intego yabaye imwe gusa. Nyuma y'ibi byose njye nawe turemeranya ko tumaze kumenya ko kugabanya ingaruka z'ubwo butumburuke ari no wavuye inkuru ya Viagra. Mu by'ukuri si ubwa mbere umuti uhujwe n'ibibazo by'ubutumburuke. Hari ubushakashatsi bwiza kugaragaza ko umuti wa Viagra ushobora gufasha kwagura imiyoboro y'amaraso yo mu bihaha mu bihe bimwe na bimwe. Ibyo bishobora gutuma hari abantu bagabanya zimwe mu ngaruka zo kuba ahantu hari umwuka muke. Ariko ibyo ntibivuze ko uwo muti utuma umukinnyi yiruka vuba, atsinda ibitego byinshi cyangwa itarusha abandi imbaraga. Ndetse n'abahanga mu buvuzi bwa siporo bavuga ko inyungu zabo ku bakinnyi bazima zidafatika ku rwego rwo kugira uburyo busanzwe bwo kwitegura umukino. Niyo mpamvu igihe Thomas yabazwaga niba Ubwongereza bukoresha Viagra ese abihakana nta kuzuyaza. Nubwo iyi nkuru yari yabaye umutwe w'ibinyamakuru, ariko nta kimenyetso kigeze kigaragaza ko ikipe y'Ubwongereza yari ifite uwo mugambi. Nyamara nubwo ibyo byari birangiye, hari ikindi gihugu cyari gifite impamvu yo kwinjira muri uyu mukino gifite icyizere. Iyo ni Mexique. Si ukubera ubutumburuke gusa, ahubwo no kubera amateka. Kubu ntawatinya kuvuga ko rwose iyo Ubwongereza buri gukina muri Azteca hari ishusho imwe idashobora kuva mu mitwe y'abafana. Iyo shusho ni ya tariki ya 22 Kamena umwaka w'1986, n'umunsi wabaye amateka mu gikombe cy'isi. Umukino wa kimwe cya kane wahuje Argentina n'Ubwongereza, Diego Maradona yasimbutse umunyezamu Peter Shilton akoresha ukuboko atsinda igitego umusifuzi atabibonye. Nyuma y'umukino Maradona yavuze ko icyo gitego cyatsinzwe n'akaboko k'Imana, niho hava izina Hand of God. Nyuma y'iminota mike gusa uwo Maradona yongeye gufata umupira hagati mu kibuga, acenga abakinnyi benshi b'Abongereza, atsinda igitego cyaje kwitwa kimwe mu byiza kurusha ibindi mu mateka y'igikombe cy'isi. Muri uwo munsi umwe Azteca yahaye isi inkuru ebyiri zitazibagirana. Kuri Argentine ni umunsi w'ibyishimo, ariko ku Bwongereza igikombe cy'amateka. Uyu munsi rero imyaka hafi 40 irashize, abakinnyi barahindutse, abatoza barahindutse, ndetse n'amategeko y'umupira yarahindutse, ariko ikibuga ni cya kindi, umwuka ni wa wundi, kandi igitutu cyo gukina muri Azteca kiracyari cya kindi. Pele yeze kuvuga amagambo make ariko afite uburemere bukomeye. Yagize ati hari ikintu kidasanzwe cyane kuri Azteca ushobora kurisobanukirwa keretse winjiyemo ukabyiyumvamo. Ni ikibuga kitagereranywa n'ibindi. Ayo si amagambo y'umuntu wabonye amafoto y'iyi stade kuri internet nkanjye nawe, ahubwo ni amagambo y'umukinnyi wari warayegukanye igikombe cy'isi cya gatatu mu mwaka w'1970. Ibintu nta wundi mukinnyi urongera kubikora kugeza uyu munsi. Ariko kugira ngo Azteca ibicyo yabaye cyo byose byatangiye mu mwaka w'1960. Leta ya Mexique yashaka kwakira igikombe cy'isi, ariko yari izi neza ko idashobora kubikora idafite stade idasanzwe. Batangiye kubaka Azteca mu mwaka w'1961. Nyuma y'imyaka 5 ibiruzuye. Ku munsi yafungurwagaho ku mugaragaro, abantu barenga 700 bari bakubise buzuye muri stade. Ibyari bitangaje muri icyo mwaka w'1968 yakiriye imikino ya Olympique yabereye muri Mexique. Ariko imyaka 2 gusa nyuma yaho nibwo Azteca yinjiye burundu mu mateka y'umupira w'amaguru. Mu mwaka w'1970 Mexique yabaye igihugu cya mbere kitari mu Burayi cyangwa muri Amerika y'Epfo cyakiriye igikombe cy'isi. Kuva uwo munsi isi yose yatangiye kumenya Azteca. Niho habereye umukino benshi bise umukino w'ikinyejana, ubwo Ubutaliyani bwasizemo Ubudage bw'Uburengerazuba ibitego 4-3 byo kwifashishije iminota 30 y'inyongera. Diego Pele yazamura igikombe cy'isi, Brazil ikipe ya mbere yegukanye igikombe cya Rimwe. Ariko Azteca yari irangije gukora amateka. Mu mwaka w'1986 igikombe cy'isi
cyagarutse muri Mexique. Isi yose yongeye guhanga amaso Azteca. Niho havukiye icyo abantu bise Mexican Wave, uburyo abafana bahaguruka bakicara mu ruhererekane bazenguruka stade. Ubu bukaba bwarabaye umuco uzwi ku bibuga byo hirya no hino ku isi. Ni naho Manuel Negrete yatsindiye igitego cy'akadomo cyateye abafana barenga 115 ubwo rusaku rudasanzwe. Bamwe bavuga ko ariyo yari induru ikomeye kurusha izindi zose zumvikanye mu mateka y'umupira w'amaguru. Hanyuma haza umukino isi itazigera yibagirwa witwa Nagarutse haruguru. Tekereza gusa mu kibuga kimwe mu mukino umwe habera ibitego bibiri byamaye kurusha ibindi mu mateka y'igikombe cy'isi. Ibi nabyo bituma Azteca ibi kibuga kitavugwaho gusa kubera imyanya mu 183 gifite uyu munsi cyangwa kubera ubwiza bwacyo nyuma yo kuvugururwa, ahubwo kubera inkuru zacyo. Mwaka wa 2026 Azteca yongeye kwandika amateka, yabaye stade ya mbere ku isi yakira imikino y'igikombe cy'isi mu marushanwa atandukanye. Umwaka wa 1970, umwaka wa 1986 ndetse na 2026 ntandi stade igeze bigeraho. Ariko hari ikindi gituma amakipe ayitinya, si amateka gusa, ni n'ibyo uhura nabyo uyikiniyemo. Yongeyeho ko yakira abafana mu 80 baririmba kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Ubonye impamvu umutoza Javier Aguirre ahita umukinnyi wa 12 wa Mexique, kandi imibare irabihamya. Mexique imaze gukiniraho muri Azteca imikino 89, yatsinze 70, inganya 17, itsindwa kabiri gusa. Mu mikino y'igikombe cy'isi yakiniye muri icyo kibuga hagirigera ihatsindirwa n'umukino n'umwe. Ibyo bivuze ko ikipe yose yagera ibidahanganye n'abakinnyi 11 gusa, ibihanganye n'amateka, ibihanganye n'abafana, ibihanganye n'ubutumburuke, kandi ihanganye n'ikibuga cyandi umupira w'amaguru inshuro nyinshi kurusha ahandi hose ku isi. Niyo mpamvu iyo Pele yavuga ko Azteca idasobanurwa n'amagambo, ahubwo isobanukirwa ari ukwinjiyemo, atari amagambo yo gushimisha abantu. Yavuga ukuri. Gusa Azteca si stade isanzwe, ni inzu y'amateka y'umupira w'amaguru, kandi buri mukinnyi yinjiyemo abazi ko ashobora gusohoka yanditse amateka cyangwa nayo akamwandika. Ibya Azteca reka tubirekeraho, ndabizi nawe wavugira kuyamara, ahubwo reka ducumbikiraho, ahubwo tuzahora ubutaha. Isango ni kuri chaîne D. Like, share, comment na subscribe. Joyce Gakumba.